Mana yumve gusenga kwa Mungu isikie maombi yetu. Kuganira namwe ijambo ryo gusenga. Nataka kuongea nanyi neno ya kuomba. Some ijambo ry'Imana. Some neno la Mungu. Samueli wa kwanza. Gice cha mbere murongo wa kabiri. Sura ya kwanza mstari wa pili. Na mstari wa tatu. Wa pili. Wa kwanza murongo wa mbere wa kabiri n'wa gatatu. Yego. Kandi yari afite abagore babiri. Umwe yitwaga Hana, undi yitwaga Penina. Niwe wari warabyaye, ariko Hana yari ingumba. Uwo mugabo yajyaga murongo wa gatatu. Uwo mugabo yajyaga ava mu mudugudu w'iwabo uko umwaka utashe, akagishiro gusenga no gutambira Uwiteka Nyiringabo ibitambo. Kandi bene Eli bombi, Hofuni na Finehasi, abatambyi b'Uwiteka niho babaga. Amen. Amen. Some ngoma ya kabiri. Bice birindwi murongo wa 13. Rasimba dusome no wa 14. Nagata. Bice birindwi murongo wa 12. Ongera dusome no wa 15. Hanyuma Uwiteka yiyereka Salomo nijoro. Aramubwira ati, numvise gusenga kwawe, maze nitoraniriza aha hantu. Numvise gusenga kwawe nitoraniriza hano hantu, ngo habe inzu yo gutambirwamo ibitambo. Hanyuma ihinduka inzu, ahantu hahinduka inzu yo gutambirwamo ibitambo. Nindamuka nkizi ijuru, imvura ntigwe, cyangwa nintegeka inzige, ngo zone igihugu, cyangwa ninohereza mugiga mu bantu banje, maze abantu banje bitiriwe izina ryanjye, nibicisha bugufi bagasenga, bagashaka mu maso yanjye, bagahindukira, bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru, bababarira ibicumuro byabo, bakiriza igihugu. Amen. Uhereye none amaso yanje azaje areba, n'amatwi yanje azaje yumva gusenga gusengerwa ahantu. Amen. Turangirize muri Luka. Ubutumwa bwiza bwa Luka. Luka mtakatifu. Ibice 21:37. 21:37. 37. 21:37. Iminsi yose yirirwaga mu sengero yigisha, ariko bwakwira agasohoka akarara ku musozi witwa Elayono. Amen. Abantu bose bakazinduka mu gitondo bakaja ahari ari mu rusengero kumwumva. Amen. Nakiri ijambo ry'Imana. Tunashimira Imana. Sema amen. Amen. Cha kuvuga bukeya kuri ayo magambo. Nataka kunena kidogo kwa maneno hayo. Hejuru y'ijambo byita gusenga. Kwa neno kuomba. Abagabo, wanaume hawa n'abagore barumu, na wake ambao wako hapa. Aya magambo dusomye, maneno haya ambayo tumesoma ni hejuru yo gusenga, ni juu ya kuomba. Sema amen. Amen. Ni hejuru yo gusenga, ni juu ya kuomba. Gusenga, kuomba, nshaka kuvuga mu magambo hayo ndio nataka kuongelea kwa maneno machache. Dusomye iki gice cha muri Samuel, igice cha mbere. Tumesoma katika kitabu cha Samueli sura ya kwanza. Anga tuwasanga Elkana, umugabo wa Hana. Hapa tunamkuta mume ambaye anaitwa Elkana na mke wake Hana.
n'abagore biwe babiri wake wawili wawili yes. Undi we ntacazavugwamo. Mwingine yeye haongelewi mengi. Cyane akavugwamo Elkana n'umugore we. Sana sana huwa wanasema Elkana na mke wake Hana. Uyu mugabo yarazwiho gukiranuka. Mume huu alikuwa ni mwaminifu. Gihugu cyose kamenya kwa zakira. Nchi yote ilikuwa inamjua yeye ni mwenye haki. N'abagore biwe bari bazi ko ari umunyabyaha. Hata na wake wake walikuwa wanajua yeye ni mwenye haki. Yari umugabo ukiranuka. Alikuwa ni mume mwenye haki. Hanyuma mu gukiranuka, alafu kwa uhaki wake akagira ikintu bita gusenga. Alikuwa na kitu ambacho kinaitwa kuomba. Yari umunyamasengesho. Alikuwa ni mwenye maombi. Buri gihe ngo yasamukaga akaja ku musozi. Kila wakati alikuwa anapanda mlima kuomba. Akaja gusenga. Anaenda kuomba. Yo Biblia ivuga ku musozi muri Biblia. Biblia ikisema kupanda mlima kwa Biblia. Lakini bavuze gusenga. Hakuna kingine wanasema hapo ni kuomba tu. Yerusalemu. Wakusema kuelekea Jerusalem. Lakini bavuze gusenga. Hapo wanasema kuomba. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Iyo bavuga ku musozi Gerizimu Elayon. Wakisema mlima Gerizimu, mlima Elayon. Umusozi Siyo. Mlima Sioni. Iyo yose zavugaga kuja gusenga. Hiyo yote ni kusema maombi. Kwari gusenga. Ni kuomba hapo. Hanyuma uyu mugabo. Alafu mume huyu akamenwaho no gusenga. Alikuwa anajulikana kwa kuomba. Kwa buri gihe yashaka gusenga. Kila wakati alikuwa anapanda kuomba. Yakiraga ibihe vyiza zo gusenga. Alikuwa na nyakati nzuri za kuomba. Yari umunyamasengesho. Alikuwa ni mwenye maombi. Sema amen. Amen. Umugore we Ana, mke wake Han, wari warabuze iza, ambaye alikuwa amekosa uzao. Yari ingumba. Alikuwa ni tasa. Nawe amenye ikintu cyitwa gusenga. Naye akajua kitu ambacho kinaitwa kuomba. Senga kumubamo. Kuomba kukawa ndani mwake. Asenga igihe kirekire cyane. Akaomba muda mrefu sana. Biblia asengesha amasengesho y'uburyo bwose. Biblia inasema aliomba maombi ya kila aina. Yanyuma atangira kuja mu rusengero. Ya mwisho akaenda hekaluni. Atangira kuja gusengera mu rusengero. Anaenda kuombea katika hekalu. Ngo yaje guhura n'igisubizo. Hapo ndipo amekutana na jibu lake. Mu nzira yo gusenga. Kwa njia ya kuomba. Gusenga. Kuomba. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Tubwiye umugabo bita Salomon. Biblia inatuambia mume ambaye anaitwa Salomon. Abagabo bagize icyubahiro mu isi. Waume ambao walikuwa na heshima ulimwenguni. N'umuhungu bita Salomon. Ni kijana anaitwa Salomon. Salomon ni umugabo wagize icyubahiro. Nilikuwa ni mume mwenye heshima ulimwenguni. Katika wa mume walioko. Yagize icyubahiro. Alikuwa na heshima kirere cha hali ya juu. Yari umunyabwenge wewe. Alikuwa ni mwenye hekima wa hali ya juu. Biblia ivuga ngo mubamubanjirije. Biblia inasema kwa wale ambao walimtangulia na wale ambao watamaliza. Hakuna yule atakayekuwa na hekima kama ya Salomon. Salomon. Alikuwa ni mwenye hekima. Sema amen. Amen. Agaso akabumwa. Na alikuwa ni mfalme. Akawumutunzi. Na alikuwa mtajiri. Salomon Imana iramugenderera. Mungu akamtembelea. Nijoro iramubwira ngo. Kwa usiku Mungu akamwambia, Salomon, numvise gusenga kwa. Nimesikia maombi yako. None nitoranirije hano hapa. Kwa hiyo nimejitagulia mahali hapa. Ahinduke inzu yangu. Kubadilike kuwa nyumba yangu. Hanyuma muzoza muja kuwasenga. Alafu nyinyi niendeni kuombea mahali hapa. Nikifunga mbingu. Na mvua hainyeshi. Gateza mugiga. Na waambikiza magonjwa. Inzara gatera mugiga. Na inaingia katika nchi. Mugani muzari aha. Na mkiwa mumeenda mahali hapo. Mugaja gushaka mu maso ha. Na mnaenda kutafuta kwa macho yangu. Mugasenga. Na mnaomba. Mugambindukira. Na mnanigeukia. Zabumva ndimwe. Mimi nitawasikia nikiwa mbinguni. Zabumva ndimwe. Nitawasikia nikiwa mbinguni. Zanumva masenge. Kama vile huwa nasikia maombi. Haleluya. Zanumva ico bita masenge. Mimi huwa nasikia kitu wanaita maombi. Zobumva no mwe. Nitawasikiza nikiwa mbinguni. Guhereye no. Kwa hiyo kuanza leo. Neo nuhereye. Kuanzia leo. Nimuzaza mujaria. Mkienda mahali hapo. Muzomenye kwizisho ryanje limo ribareba. Jueni kwamba jicho langu limo mahali hapo. Muzomenye kugutwi kwanje kuriko kubumva. Jueni masikio yangu yanawasikia. Muzomenye kumutima wanje uri kubabo. Jueni moyo wangu inawaona. Zobumva mbasubiza. Nitawasikiza ninawajibu. Ico muzosengera hano. Kile ambacho mtaombea hapa. Sema amen. Amen. Salomon amenwaho no gusenga. Akajulikana kwa maombi. Salomon
abaho mu buzima busenga akaishi katika maombi. Sema amen. Amen. Konuguse. Hiyo ni kuomba. Kuomba. Yesu Kristo, hata Yesu Kristo niwe twasomye muri Luka. Hiyo tumemsoma katika Luka. Ibice 21:37. Na magambo ya Yesu. Ni maneno ya Yesu. Yesu buzima bwiwe. Yesu maisha yake. Mu myaka 33 yagize Miaka 33 ambayo ameishi duniani. Yabayeho mu buzima bwo gusenga. Aliishi katika maombi. Hanyuma Biblia inavuga ngo, Biblia inasema kwa huduma yake, mu masengesho ye, umurimo we, katika huduma yake, ngo yigishaga kumanywa, alikuwa anafunza akirimo yigisha abantu, anafunza mchana yote, akabigisha ubwami bw'Imana, anafunza ya ufalme wa Mungu. Mubwira ni mugoro, lakini usiku akazamuka ku musozi, anapanda mlima. Ubwo nibwo bwari ubuzima bwe. Hiyo ni ilikuwa maisha yake. Yesu abeshwaho n'ubuzima bwo gusenga. Yesu akaishi kwa sababu ya maisha ya gusenga kwakoze abo bantu. Kuomba ambao gusenga kwabaye muri abo bagabo. Kuomba ambao kuliishi ndani ya maume hao. Kuomba ni nini? Gusenga ni. Kuomba ni nini? Gusenga ni. Kuomba ni nini? Senga kugira uwe muma. Kuomba kuna faida gani? Ni gute? Ni vipi? Biblia zivuga ngo, Biblia inasema Amosa ibihanga. Wamsa abagabo b'ibihanga, waume wenye nguvu, abagabo bakome, waume wenye nguvu. Biblia zivuga ngo bari baramenyereye kuzamuka umusozi. Biblia inasema walikuwa wamezoea kupanda mlima. Ubuzima bwabo bwo kuzamuka umusozi. Ilikuwa ni maisha yao ya kupanda mlima. Bakaja gusenga. Wanaelekea kuomba. Ubuzima bwa maisha yao bwari gusenga. Ilikuwa ni maombi. Biblia ikatubwira umugabo w'umunyamahanga. Biblia inatuambia bita Kornelio, ambaye anaitwa Kornelio. Wabayeho mu gihe cy'isezerano rishya. Aliishi katika agano jipya. Kornelio yabayeho mu gihe cya Yesu yamaze kugenda. Aliishi katika nyakati za Yesu. Kornelio yari umutware, yari umugabo w'ingabo. Kornelio alikuwa ni shujaa, alikuwa mkuu wa majeshi, alikuwa anaomba. Hanyuma ngo akagira ibintu bibi. Na alikuwa na vitu viwili. Akagira ikintu bita amasenge. Alikuwa na kitu ambacho kinaitwa maombi. Alikuwa amezoesha watu wake maombi. Alikuwa amezoea kuomba. Babaho mu buzima bwo gusenga. Wakaishi katika maisha ya kuomba. Sakabiri ngo babaho mu buzima bw'ubuntu. Engine ya pili waliishi katika maisha ya neema. Kugirira neza abantu. Kuwafanyia mema wanadamu. Kuwasaidia wenzao. Kusaidia watu. Yari umuntu w'ubuntu bwishi. Alikuwa ni mtu wa rehema. Biso bintu birazamuka. Hayo yote yakapanda. Ari umunyamahanga. Alikuwa ni mtu wa mataifa. Ikapanda. Birazamuka. Vikapanda vitu hivyo. Mpaka vikafikia kwa Mungu. Amasengesho azagera ku Mungu. Maombi yanafika kwa Mungu. Amasengesho agera ku Mungu. Maombi yake yakamfikia Mungu. Imana yohereza malaika. Mungu akamshusha malaika. Iramubwira ngo genda umbwirire Kornelio. Kamwambia nende ukamwambie Kornelio. Umbwire ngo Kornelio we. Mwambie Kornelio. Amasengesho ya. Maombi yako yangezeho. Yamenifikia. Numvise amasengesho ya. Nimesikia maombi yako. Numvise gusenga kwa. Nimesikia kuomba kwako. Tuma abantu. Kwa hiyo watume watu. Petro Yopa. Nende wamwambie Petro huko Yopa. Asiwawe mubiri chakora. Akuje kwako na mwambie kile ambacho atatenda. Kwa ajili ya maombi. Kubera masengesho. Usenga ni kibavani. Kuomba ni nini wandugu? Usenga ni. Kuomba ni nini? Usenga ni. Kuomba ni nini? Kwasenza abo bantu. Ambako kuliona bakoza abo bagabo. Ambao watu hao wamefanya. Kubera iki twe tudasenga? Kwa nini sisi tusiombe? Kubera iki twe tudasenga? Kwa nini sisi tusiombe? Usenga ni. Kuomba ni nini? Sema amen. Amen. Usenga. Kuomba kwakoze umwami wacu Yesu Kristo gice. Kumefanya mfalme wetu Yesu Kristo kama kielelezo. Niki kubera iki mudasenga? Ni nini ambayo inasababisha msiombe? Niki gituma mudasenga Yesu yarase? Inasababisha msiombe na Yesu ameomba. Amasengesho ni. Na maombi ni nini? Eka mvuge buke. Acha niseme kidogo. Amasengesho cyaricho. Maombi ni nini? Usenga. Kuomba ni inzira Imana yashimye guha abatuye mu isi kuza bakoresha mu gusabana n'Imana. Ni njia ambao Mungu aliwapa wa ulimwengu ili waendelee kuwa na mahusiano na Mungu. Ni njia Imana yashimye ambao Mungu amependezwa nayo. Yahaye abari mu isi. Ambao amepea wanadamu. Yahaye abari mu mubiri. Wale ambao wako katika mwili. Kuza bakoresha. Njia ambao watatumia gusabana n'Imana. Kwa ajili ya uhusiano. Kandi wosabanira n'Imana. Hakuna mahali kwingine utahusiana na Mungu. Atari mu masengesho. Bisipokuwa kwa maombi. La. Haiwezekani.
ubusabane bwacu n'Imana, uhusiano wetu na Mungu, kubana kwacu n'Imana, kuishi kwetu na Mungu, kugendana n'Imana kwacu, kutembea na Mungu kwetu, kubana n'Imana mu buzima kuishi bw'umubiri, na Mungu katika maisha ya kimwili, kubana n'Imana mu isi, kuishi na Mungu katika ulimwengu. haina nzira, Hakuna njia nyingine, nzira y'amasengesho, njia ya maombi. nicyo cyatumye abo bose Ndio maana hao wote bitwa abagabo bo kwizera, wameitwa waume waaminifu, bitwa abagabo bakomeye, wameitwa waume wenye nguvu, bakoresheje amasengesho. wametumia maombi. Biblia ivuga ngo Biblia inasema hari ibintu bitatu intumwa zagiraga, kuna mambo matatu mitume walikuwa nayo, zibagaragaza ko ari intumwa. ilikuwa inadhihirisha hao ni mitume. Icya mbere cyabarangaga ko ari intumwa, Kitu cha kwanza kilikuwa kinawazirisha ibirangantego za kile ambacho kilikuwa kinawazirisha kumanyagura imitima, ilikuwa ni kugawa mikate na wanachangia, kumanyagura imitima bagasanga, kukatakata mikate na wanachangia. wari urwibutso rwo kwibuka urupfu rwa Yesu no kuzuka. Hiyo ilikuwa ni ukumbusho wa kukumbuka Kuko kufa na Yesu yari kufufuka. yarababwiye ngo igihe cyose muteranye, Kwa sababu Yesu aliwaambia nyakati zote mtakusanyika, muzamukora gutya kubwo fanyeni hivi kwa kunikumbuka, muzamunyibuka ibihe byose. nikumbukeni kwa Paulo nyakati zote. arandika, Paulo akaandika, yandikira Timotheo akamwandikia Timotheo, igice cya 2 umurongo sura w'8, ya 2 mstari wa 8, aravuga ngo akasema ujya wibuka Yesu Kristo kumbukeni Yesu Kristo wakomotse mu ruzaro rwa Dawidi, ambaye ametoka katika ukoo wa Daudi, igihe cyawe cyose cyo kuba nyakati zote zako za tayindi kuishi. anniversaire. Hakuna ingine Paulo anniversary yasigiye Timotheo ambao umwana we, Paulo alimwachia, tigeze amubwira ngo uzawibuka igihe cyo kuvuka kwawe. hajamwambia wewe kumbuka siku ya Yari kuzaliwa umwana kwako, wakunda. alikuwa anamwambia wale ambao Paulo, Ndatekereza ko Paulo nafikiria Paulo yari akunda Timotheo alikuwa anampenda Timotheo gusumba uko njyewe ngunda Yohana. kuliko mimi vile nampenda Yari Yohana. umwana we neza, Alikuwa ni mtoto wake kabisa akunda, anayempenda, ariko tigeze amukorera anniversaire lakini yeye hajamfanyia yo anniversary kuvuka kwe kwa ya nyina, kuzaliwa kwake kwa ahubwo mama, yamwihanangirije bali alimsihi kugira ngo azayibuka igihe ili akumbuke nyakati Yesu Kristo ambayo Yesu Kristo yapfuye akazuka, ambao amekufa na akamubwira kufufuka. ngo umva Timotheo, Anamwambia sikizeni Timotheo, umwana wanjye nkunda, wewe ni mtoto wangu nayempenda, koza ku mutima, ambaye mimi namweka kwa roho anniversaire yangu. uzogira mu buzima bwawe. Angalia vile utafanya katika maisha yako. Uzugira anniversaire ivuga ngo Anniversary ambayo utafanya ni hii, wibuke Yesu Kristo wakomotse mu ruzaro rwa kumbukeni Dawidi, Yesu Kristo ambaye ametoka katika ukoo wa akazuka mu Daudi bafu na akafufuka kwa wale kuko ambao ubutumwa wamekufa, bwiza kwa ajili ya Injili njema bwambwiye. ambao imeniambia. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sema tukuzobwa. Amen. Ahimidiwe Baba wa mateka. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Gusenga Kuomba ni nzira yo kubana n'Imana, ni njia ya kuishi na Mungu, kugenda kuma kwenda kwa Mungu, kubana n'Imana, kuishi na Mungu ni maombi, ni maombi, ni ukuzamuka imisozi, ni kupanda mlima, ni mu matara, ni katika milima, ni mu misozi, ni katika milima huko, kanama, ni huko kwenye mu mvura, ni katika mu mvua, mbeho, ni katika baridi, ni mu mibu, ni katika mbu, ni mu ni rusengero, katika kanisa, niyo ni hapo, niyo ni hapo, niyo ni hapo, niyo uzubana ni n'Imana, huko ambao unakutana na Mungu, niyo uzabana n'Imana. hapo ndipo unahusiana na Iyo Mungu. niyo nzira yo gusabana Hiyo ndiyo n'Imana. njia ya kukutana na Mungu. Haleluya. Haleluya. Ha? Amen. Sema amina. Amen. Omba. Senga. Senga. Omba. Senga. Omba. Ongera usenge. Omba Subira tena. usenge. Omba mara tena Ubane n'Imana. na utaishi na Intego Mungu. y'Imana n'umwana w'umuntu. Lengo la Mungu na mwanadamu Ukubana n'umuntu. ni kuishi na Cyo mwanadamu. gituma yohereje Yesu Kristo. Ndio maana alimtuma Yesu Kristo, Amwohereza mu izina ryitwa Emmanuel. akamtuma katika jina Emmanuel, Imana ibana n'abantu. Mungu pamoja na wanadamu. Imana izabana n'abantu. Mungu ataishi na wanadamu vipi? Izabana n'abantu mu gusenga. Itaishi na wanadamu kwa kuomba, Izabana n'abantu mu kuzamuka umusozi. itaishi na wanadamu kupanda mlima, Izabana n'abantu mu kuba mu masengero. itaishi na wanadamu kupitia Mu maombi, buzima bwo gusenga. katika maombi, katika maisha ya maombi. Niwe zabibaye Emmanuel. Hapo ndipo itakuwa Emmanuel, Mungu pamoja Wowe na utagira wanadamu. Emmanuel Imana ibe kumwe nawe. Inawezekana hauna Emmanuel, Mungu Niba pamoja na utagira wanadamu. amasengesho tugira Kama Emmanuel. hauna maombi, hauna Emmanuel. Ta Emmanuel Imana. Hauna Emmanuel kama hauna Ta maombi. ni nzira yo kubana n'Imana. Hakuna njia nyingine ya kuishi na Mungu, Ni nzira y'amasengesho. ni njia ya maombi. Kandi ufite Kristo wese Tena yule ambaye ana Kristo afite ibyari bimuranga. ana yale ambayo yalikuwa Cyari yanamzilisha. kimuranga Yesu Kristo. Kile kinachomzilisha Yesu Kwari Kristo ugusenga ilikuwa ni kuomba no
na kutangaza injili njema usiku na mchana maisha yake yote mpaka alipoondoka duniani anaingia ufalme wa Mungu. Yule anaye anajaa maombi, anaomba. Amen. Neno la pili, gusenga, kuomba nuburyo Imana yashimye, ni njia ambayo Mungu amependezwa abayo anawapa wake ngo bayibwire ibyo bashaka byose, ili wamwambie yale yote ambayo wanahitaji, binginga kandi banashima, wakimsi na kushukuru. Gusenga, kuomba nuburyo ni namna Imana ambao Mungu yashimye amependezwa na kupea wale Mungu abafite umubiri, kupea wale ambao wana mwili bayemera, wale ambao wanamkubali, kuyisaba, kumuomba, kuyisenga, kumuomba, yibwira ibyo bashaka byose na kuyambia yale ambao wanataka, bakoresheje kupitia icyo bita kwinginga, ambao wanaita kusi no gushima na kushukuru. Udasenga cha mtu ambao haombi sana, udatitiriza cha ambao anaomba sana, udatinda mu masenge, ambao hakai katika maombi, undi yemerewe gusaba Imana, huyo hakubaliwi kumuomba Mungu. Yemerewe gusaba Imana, hakubaliwi kumuomba Mungu. Yemerewe guhabwa n'Imana, hakubaliwi kupewa na Mungu. Biblia iravuga ngo, Biblia inasema mushaka zose yale ambao mnahitaji. Paulo yandika ayabwo mushaka zose, akasema yale ambao mnahitaji bimenywe n'Imana, yajulikanwe na Mungu, muzingingira mukia si kandi ngo munashima na mkishukuru. Gusenga bavandimwe, kuomba wa ndugu, ni uburyo bwo gupereka, ni njia ya kupeleka ibyifuzo byacu, mahitaji yetu. Niba udasenga, kama hauombi, Mana ndizomenya ibyo ushaka, Mungu hatajua yale ambayo unahitaji. Mana ndizakira ibyo ushaka, Mungu hatapokea yale ambayo unahitaji. Gari litujani na mahitaji yako, tena ambayo yale yanatubebea mahitaji yetu. Gari litujani na mahitaji yako, gari ambayo inapeleka mahitaji yetu na masengesho, ni maombi. Yes, amasengesho, maombi ni yasavuga ibyo dushaka byose. Hayo ndio anaongelea yale ambayo tunahitaji yote, iyo dusipingize na tukimsi Mungu, iyo tunashima na tukimshukuru Mungu. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Iyo twingi tukimsi Mungu sana, mara tukarana na alafu tunayibwira ngo Mana wowe banyina ntwejo, nasema Mungu umekuwa nani, Mana wowe banyina twe turi mu masomiri ya rugo, meisine nasi tukiwa huko, one wa Mana we turi hano. Kwa hiyo sasa Mungu tuko hapa, oh Yesu Kristo twumve, Yesu Kristo tusikie. Ini mirimo y'amaboko yawe yaduhaye hagu, kazi za mikono yako, ini mirimo y'amaboko yawe yaduhaye hacu, ni kazi ya mikono yako umetupa, n'abanyeshuri na hatuchangie na wanafunzi. Mana ushimwe wa Mungu, usifiwe. None data twumve, kwa hiyo tusikize, tuweze buno butaka butwego, tupe udongo huu iwe wetu. Mana we egukana hano hano, Mungu beba hapa, nukode ni muveho nguko twavuye Bookshine, ukode uondolewe kama vile masengesho n'abamwo kwinginga. Maombi hayo yakikuwa kusima, ayo masengesho ni muyatindamo, maombi hayo mukikaa sana, musaba mubaye mukwinginga, hapo mtaishi katika kusima, kandi mulimwo munashima na tena mkimshukuru Mungu, kuko muriko mumenya icyo Imana yakoze, kwa sababu mnajua kile Mungu amasengesho, maombi uburyo bw'isi Imana yashimye, ni namna nzuri Mungu amependezwa, uburyo Imana yatanze, ni namna ambayo Mungu amepeana kugira ngo umuntu wese, ili kila mtu yoyote abashe kubwira Imana, amwambie Mungu, wabizera bose, wale wamwamini wote, abamenye Yesu Kristo, wale ambao wamemjua Yesu Kristo, abagira amategeko y'Imana mu mitima yao, wale wana amri za Mungu katika mioyo yao, abakundisha Imana imitima yao, ya wale ambao wanampenda Mungu na moyo wao, abibwira amategeko y'Imana kumanywa na nijoro, wale ambao wanahesabu amri za Mungu usiku na mchana, bakayibwira imisi yose, wanajiambia maamri hizo kila siku, na wanapendezwa na Mungu, bagakundwa n'Imana, wanapendwa na Mungu. Kuko Yesu yavuze ngo, kwa sababu Yesu amesema, ngo nimwankunda muzitondera amategeko yanjye, kinipenda mtaheshimu amri zangu, naje nzasaba Data, nami nitamuomba Baba azabane na aje aishi nami, kandi nzaja mbiyereka, nami nitakuwa nazirika kweli. Abo ngabo hao Imana yabahaye uburyo bwiza, Mungu amewapa namna nzuri ya kusema mahitaji yao, kuvuga ibyifuzo zao, kusema yale ambao wanahitaji. Arabwira ngo ubwo buryo, akawaambia namna hiyo naonesheje, nimeona gutungana ambayo ni yastahili, ito bita masengesho, ni ambayo wanaita omba, senga, omba, mahitaji yao nibwo azamenywa n'Imana, mahitaji yako yatajulikana na Mungu. Amen. Amen. Ili ni gusenga, ingine kuomba. Kusenga, kuomba
n'uburinzi, ni ulinzi, ni protection, ni protection, n'uburinzi, ni ulinzi burinda, ambao inalinda, burinda umutima w'umuntu, ambao ulinzi huo inalinda, burinda n'umubiri w'umuntu na mwili wa mtu. Iyo usenga Ukiomba uba ufite uburinzi, wewe una ulinzi. amasengesho, Maombi Imana yashimye ko ariyo Mungu amependezwa nayo, aba uburinzi burinda umuntu, awe ulinzi ambao inalinda burinda mtu, ubugingo bwawe. inalinda nafsi yako. Niba ufite agakiza, Kama una wokovu, niba ufite gukiranuka, kama wewe una uhaki ndani ariko mwako, urahigwa na Satani. Mungu shetani anatafuta uhaki Satani ni huyo. umurezi, Shetani ni mwasi, Satani ni umwanzi shetani ni mwasi wicara duhiga ambao yeye anatutafuta kugira ngo atunyagize agaciro ili atunyang'anye ya thamani dufite aribwo bugingo. ambao tunayo nani. Iyo udasenga, Kama sasa hauombi, Satani arabikwaka, shetani anakunyang'anya, Satani akwaka agakiza, shetani anakunyang'anya nta wokovu. kindi abereyeho Hakuna kingine anaishi ni hapo, ukurwanya agakiza. ni kupigana na Hari abantu wokovu. bavuga ngo bakiriye agakiza Kuna wale wanasema tumepokea wokovu, batacoke baka. hakuna kile Ndagira ngo kitatunyang'anya. ngutangarize uhereye Nataka none, kukutangazia kuanzia Satani leo, abeshejweho no kugira ngo akunyage agakiza. shetani anaishi ili akunyang'anye Niba wokovu. yarageze muri Edeni, Kama amefika Eden, akagera muri Edeni akasanga Adamu na Eva, akafika katika bustani ya Edeni akakuta Adamu na Hawa, Imana izibagenderera buri mugoroba, na Mungu alikuwa anawatembelea kila jioni. amaze wowe gufite agakiza ndawuzo Alafu wewe una wokovu na ati nani atakunyang'anya? wa mufarisayo, Wewe mfarisayo, wewe wibesha, wewe unajidanganya, uribesha bikomeye. wewe unajidanganya sana. Biblia iravuga ngo Biblia inasema hatabayeho uburinzi, bila ulinzi, Imana iheza Adamu na Eva Mungu alipompa Adamu na Hawa inkosi ya Edeni, bustani ya Imana Edeni, yabwiye Adamu, Mungu alimwambia Adamu, iramubwira ngo ahantu akamwambia mahali hapa naraguhaye, nakupa wewe number 1 na number 1 uhahingire, wewe ulime, number 2 number 2 uhazunguruke, wewe ukazingire, ulinde, urinde ingobyi. linda bustani Uburinzi hii. buberaho iki? Ulinzi inaishi sababu Iyo gani? habayeho uburinzi, Kukiwa ulinzi biba bivuze ngo hariho umwizi, ni kusema hapo kuna mwizi, biba bivuze ngo hariho umwanzi. kusema kuna mwasi, Dufite umwanzi w'ubugingo, tuna muhasi wa dufite maisha umwanzi yetu, w'agakiza. tuna muhasi wa wokovu yetu. Tukavuze ngo wafashe agakiza ngo Wewe vyararanye, usiseme nina wokovu wameisha, wagifuwe, wewe ni mpumbavu, wewe uri igifuwe, wewe ni mpumbavu kabisa. wabiyobewe. Wewe umekosea. Agakiza kararindwa, Wokovu inalindwa, Edeni irarindwa. Edeni inalindwa. Niba utayirinze, Kama haulindi Edeni, urayipapugura, urayikugwamo. utanyang'anywa na Mwebwe utaondolewa. mw'abanyabuntu mwe Ninyi wenye n'abandi biyenda na wale ambao wanajidanganya, b'abanyetegenke ambao ni wadhaifu, bakubwire ko sikiza nikuambie, Imana Satani shetani abeshejweho no kugira ngo akunyaga agakiza. anaishi ili akunyang'anye wokovu. N'umwizi w'agakiza, Ni mwizi wa wokovu, n'umujura, kora, n'umwanzi, ni muhasi, ashaka kwica, anataka kuua, ashaka kumugaza, anataka kuharibu, ashaka kurimbura. anataka Takindi kuangamiza. atamugaza no kurimbura. Hakuna kingine ataangamiza. N'ubugingo, Ni maisha yako, N'ubugingo. ni uhai wako. rero Kwa hiyo amasengesho maombi nukuba maso. ni kuwa macho. Paulo aravuga ngo Paulo akasema bamusengeshe umwuka ombeni kwa mu roho, buryo bwose bwo gusenga kwa namna yote ya kuomba, ngo bitume muba maso. ili muwe macho. Sema amina. Amen. Gusenga Kuomba ni ukurinda. ni kulinda. Yesu abwira Petero na Yesu Yakobo na akamwambia Yohana Petero na igihe bari mu gashamba mahali k'Igetsemani, walikuwa katika bustani ya arabwira ngo Getsemani, nimube maso, akawaambia iweni macho, nimusenge ombeni mutagwa mu moshi, msianguke kwa makosa. musenge Ombeni mutagwa mu moshi. msianguke Turi kwa mu makosa. rugamba, Sisi tuko katika turi vita, mu rugamba, tuko kwenye vita, turi mu ntambara. tuko kwenye vita. Niba utabaye umunyamasengesho, Kama wewe si mwana maombi, kubwira ukuri kose, nawaambia ukweli, ubwo bugingo tuzobuhurukana. uhai huo Kuko hautapiki, aho uri kwa sababu mahali unaishi, n'intebe ya Satani hapo ba, ndipo kuna kiti cha niho ari shetani, umwanzi Satani. hapo ndipo mfuasi shetani Karamuhiga ku manywa na nijoro anakutafuta usiku na kugira mchana ngo abwice. ili auwe None uhai nshuti huo. yanje, Kwa hiyo rafiki yangu, injira mu masengesho ingia katika maombi kugira ngo utazagwa mu moshi, ili usianguke injira katika mu makosa. masengesho Ingia katika maombi kugira ngo bukurindire imitima, ili ulinde moyo wako, kugira ngo bino bihe bitakumara imbaraga z'umutima. ili nyakati hizi zikumaliza nguvu za roho. Senga. Omba, Senga, omba, tubura, omba tena, tubura,
ibihe byo gusenga. Hii ni nyakati za kugira ngo kuomba tube muri protection ili tuwe katika ulinzi ukamilifu yemewe ni Imana isumba ambao inakubaliwa na Mungu Baba. Haleluya, haleluya, sema amina. Amen. Atukuzwe Mwokozi. Ahimidiwe Mwenyezi Mungu. Nabwira isi ya none, Naambia ulimwengu wa leo, nabwira abakristo bano, naambia wakristo wa leo, nabwira abatuye mu isi no, naambia wale wanaishi bene ulimwengu, data, wandugu wapendwa, senga, omba, senga, omba, duburi huduma zidubure, omba sana, omba. nubwo hatoba isukari, Hata kama hakuna sukari, nubwo hatoba ibyo kurya, ingalau hakuna chakula, mudubura amahuduma dubure, ombeni sana, amahuduma dubure, maombi yawe mingi, amahuduma dubure, maombi yawe mengi, amahuduma y'imitima dubure, maombi yaendelee, amasengesho y'imitima dubure, maombi ya moyo iendelee, kubw'uburinzi bwo kurinda, kwa ajili ya ulinzi wa kulinda ubugingo bwacu buhigwa na Satani, maisha yetu ambayo inalindwa na kugira ngo Shetani, tutagwa mu moshi, ili tusianguke katika kugira ngo makosa. tutagwa mu moshi. Tusianguke katika makosa. Haramosha, Kuna makosa mengi, amosha, kuna makosa mengi, lakini kizayaturinda lakini hakuna kingine ambacho kitatulinda. ni kuwa katika maombi, Ni kuwa mu masengesho, ni kuwa katika maombi, ni kuwa katika maombi. omba mchana, omba Asubuhi, mchana, omba jioni, Mungu wana moyo upe, omba Omba asubuhi, mchana omba, ombe hata jioni. Maombi kwa roho ndio Mungu anapenda. Usife moyo, zingatia maombi. Haleluya! zingatia maombi, Zingatia maombi. omba mchana, Senga kumanywa, omba asubuhi, senga mu gitondo, hata jioni omba, na nimugoroba usenge, usiku omba na ukuchwe, ijoro usenge buce. zingatia maombi. Shaka Hao ndio Mungu anapenda, Ibyo ni uzimana ishaka. hao ndio wana ulinzi. Abo nibo bafite uburinzi. Omba usiku, Omba asubuhi, mchana omba, hata jioni. haleluya, Haleluya! sema amen. Amen. Gusenga zagukomeza, nasanze harimo kuzisha Kristo mu rugendo rwiwe, sinzatinya mfite uko gusenga nka misozi imwe murika imbere y'Uwiteka, mfite ububasha gutegeka no guhindura imigambi y'umwanzi Satani, imigambi y'umwanzi Satani. amen, Amen. 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 Mfite byinshi Nina mengi, cyangwa kugarukiriza kuri ibi, nataka kukomea hapa. ibindi nzobibabwira kuwa gatandatu, Mengine nitawaambia Saturday. muzobirebe kuri channel yanjye, Angalie kwa chano yenu, nzavuga gusenga itasema kuomba. kuri mu buryo Kuna namna nyingi za kuomba, nga 15 ni kama namna 15 nzobibabwira, nitawaambia, nzobishira hazo, nitaweka hapa, mtayaona. gusenga Kuomba cyatumye abera bose, kile ambacho kimesababisha watakatifu wote. nababwiye ngo cyambere intumwa Cha kwanza, mitume zarangwaga no kumanyagura imitima, ilikuwa nazilika kukatakata mikate, kugira ngo urupfu rwa Yesu Kristo tiruve muri, ili kifo cha Yesu Kristo kitiondoke katika kuzuka mioyo kwiwe yao, ntikuve muri, na ufufuo wake ubwo isitoke nibwo ndani bwami yao. bw'Imana Hiyo ntikuve ndio muri. ufalme wa Mungu, isitoke kwao. Icyaka Neno la pili, ngo barasenga, walikuwa na maombi, bakundaga gusenga, walikuwa wanapenda maombi, barabanyamasengesho, walikuwa wenye maombi, baramanyamasengesho, walikuwa wenye maombi sana. sema amen. Amen. Icyagata Neno la tatu, ngo bagaburaga iby'ijambo ry'Imana, walikuwa wanasema maneno ya Mungu, akazi kababana kenshi, kazi ikawa nyingi kwao. icyo gihe bafashe abashemasi, Ndio maana walichukua washemansi, bagira abashemasi, bagira abadiyakoni, wakawa na madikons, baravuga ngo abangaba bafasha abantu, wakasema hawa wasaidie watu, ngo basigarana ibintu bibiri batotanga, wakabaki na vitu viwili ambao hawawezi hari ikintu kupeana, batobasha kuresponsabiliza abantu, ambacho hawawezi kupa, ntibigeze bakiresponsabiliza, hawakuwapea wengine,
ntibigeze batora abagabo bo gusenga. Hawajachagua wanaume ambao wakuomba. Gusenga si impano. Kuomba si karama. Gusenga si impano. Kuomba si karama. Gusenga si umuntu wobishobora. Si karama ya mtu ambaye ubuzima bw'umuntu wese wakira Yesu. Kuomba ni maisha ambayo ya mtu ambaye anajua Yesu. Gusenga n'ubuzima bw'umuntu wananima. Ni maisha ambayo ya mtu ambaye anaishi na Mungu. N'ubuzima burinda ikibitsanya Imana yatubitse. Ni kitu ambacho Mungu ametuwekeza. Baravuga ngo ico tubasigara. Wakasema kile ambacho tutabaki nacho. Hizi zose tubiresponsibilize tubieze tubitange. Mengine yote tutatoa tupeane. Basigara nico bita gusenga. Wakabaki nacho wanaita maombi no kugaburira na kueneza injili. Nta muntu n'umugira Yesu Kristo utanga gusenga. Hakuna yule ambaye ana Yesu Kristo ambaye anapeana kuomba. Ariko abikigiye ko baratanga gusenga. Lakini watu wa nyakati hizi azaya mavuga ngo mudusengere twebwe gati dushoboye gusenga. Huwa wanasema mtuombee gusenga mudusengere. Nyinyi mmeenda kwa maombi mtuombee. Gusenga ndikuza gutangwa. Maombi haipeanwi. Abazaifuwe. Wazaifu. Banyentege. Wenye uzaifu. Veneda. Wandugu wapendwa. Gusenga ndikuza gutangwa ahubwo kuza gufatanya. Maombi haipeanwi bali inasaidiana. Gufatanya gusenga. Tunaweza saidiana kuomba. Ngo mwene data dufatanye kindasengino nawe mfatu tufatanye. Kwa hiyo ndugu ninaomba huku na wewe unaomba huko tuambatane. Ariko ndakuvuga ngo ugende usenge. Lakini hakuna kusema neno niombe. Tufatanye gusenga. Tuambatane kwa maombi. Tuzamurane mu gusenga. Tupandisane kwa maombi. Sema amen. Amen. Kuko ikintu mundaza yisigariza atazatanga. Kwa sababu kitu ambacho mtu anabaki nacho. Utotanga maraso yawe yose. Bile huwezi toa damu yako yote. Utotanga ubuzima bwawe bwose. Bile huwezi toa maisha yako yote. Nikutagomba gutanga gusenga. Ni kama vile huwezi toa maombi. Gusenga nuko abagabo n'abagore abakobwa n'abahungu. Kuomba ni wake waume wa vijana kwa wavulana. Gusenga nuko abakomeye n'aboroheje. Kuomba ni kwa wenye nguvu na wazaifu. Kuomba ni kwa matajiri na batwagwa. Kuomba ni kwa wafalme na wale ambao wanaongoza. Kuomba ni kwa kila mtu yoyote. Biblia inasema katika Zaburi. Iravuga ngo sitapuzia maombi ya wanyonge. Iravuga ngo sinzasuzugura amasengesho y'abanyantege. Sitapuzia kamwe maombi ya wanyonge. Sinzasuzugura habe na rimwe amasengesho y'abanyantege. Imana Mungu data watwe. Mungu baba wetu. N'umwana wa na mwanawe na Roho Mtakatifu. Semerera umuntu we. Inakubalia kila mtu gusenga. Kuomba. Senga ni ubuzima. Kuomba ni maisha. Senga ni ubuzima bw'umukristo. Kuomba ni maisha ya Mkristo. Ombeni mutagwa mu mwoshi. Sianguke kwa makosa. Musenge. Ombeni. Kugira ngo Imana imenye ivyo mushaka byose. Ili Mungu ajue yale mnahitaji. Musenge. Ombeni. Kugira ngo musabane n'Imana. Ili muwe na uhusiano na Mungu. Mani bane na. Mungu awe nanyi. Gusenga. Kuomba. Ubuzima bw'abanyentwari bose. Ni maisha ya masujaa wote. Intwari zose zo muri Biblia. Wasujaa wote katika Biblia. Zaranzwe n'amasengesho. Wamezirika kwa kuomba. Baranzwe no kuzamuka umusozi. Wamezirika kwa kupanda mlima na kuomba. Gusenga. Ombeni kuomba. Nico ngico. Ni hiyo. Nta buzima butaruka. Hakuna maisha isipokuwa hayo. Ubuzima ni ukubana n'Imana. Maisha ni kuishi pamoja na Mungu. Ubuzima ni ibyifuzo byacu kumenywa n'Imana. Kuishi ni mahitaji yetu kujulikana na Mungu. Ubuzima ni kurindwa no koherezwa guhabwa imbaraga ziturinda. Kuishi ni kupewa nguvu ambazo zitatulinda. Hizo imbaraga ziva mu ijuru. Na nguvu hizo kutoka mbinguni. Tuzihabwe iyo twasenga. Na tunapewa nguvu hizo tukiwa. Mungu awabariki. Mungu awatendee. Nakiri ijambo ry'Imana. Pokeeni neno la Mungu. Vasigira tusenga. Daniel arasenga ari mu bwobo rw'intare. Imana yohereza marayika wayo aramurokora. Imana yohereza marayika wayo aramurokora. Wibuke Paulo hasi n'abari mw'ibohero basenze Imana imigozi baboshira bohoka. Daniel arasenga ari mu rw'intare. Imana yohereza marayika wayo aramurokora. Imana yohereza marayika wayo aramurokora. Gushaka ivyino mwisi kinachosababisha tuziende kutafuta yale ulimwengu ni ukosefu, ni kubura, ni kugira icubuzi.
ni kuwa na kitu ambacho nakosa, na kuwa na ukosefu huo unaenda kutafuta ulimwengu, na ulimwengu inakuweka kumwacha Mungu. Lakini tukiomba mahitaji yetu yatajulikana na Mungu anajibu mahitaji haya, na hatutakuwa tumeinguka katika makosa bila kuanguka kwenye makosa. Ombeni ili mjibiwe na Mungu. Kwa Mungu kuna majibu yetu, kwa Mungu kuna jibu zetu. Tukiomba tutajibiwa, tukiomba tutapewa, tutaambiwa namna ya kujibiwa bila kuambiwa na ulimwengu. Acha tu na mambo ya dunia na mambo
Kristo. Mana yatumanye watu itare gikomeye murengezi uyeje y'amajuru nane wabami tushurire gusenga kwa ngo washimye nane natanyire mu kubana n'abana b'abantu data dushurire Yesu kwa ngo buryo wabonye neza kukwakira nana mahitaji yatu tunayo mahitaji yanatulemea tunayo mahitaji Bwana wa Bwana yaliyokuwa mizigo katika Bwana maisha yetu. Yesu Kristo tupe kuomba ili Baba wa Bwana tupumzishwe. Yesu Kristo Bwana wa Mungu tupe kukukaribia mtipatia ya maombi, sababu Biblia inasema ya kwamba nyinyi mliolemewa na mizigo muje kwangu ili mpumzishwe. Yesu tunaomba, dunia hii inalemewa, nchi hii inalemewa, kanisa hili linalemewa, tumelemewa. Baba tunaomba utupe nguvu za maombi ili tupate kupumzishwa mbele zako, sababu hiyo ndiyo njia Baba wa mabwana. Umeona na kuumbana wa mabwana ili upate kupokea mahitaji yote yetu. Tunakushimia kubuyi mgororo Baba, ni asante kwa jioni ya leo kuwa katika Baba wa mabwana madhabahu haya. Jina lako litukuzwe Mfalme. Bariki kanisa hili, bariki madhabahu haya, bariki watu wako, bariki hao wote waliokuwa mbele zako. Wabariki Bwana wa mabwana, tunawabarikisha mikononi mwa Mungu. Tunaomba baraka za Mwenyezi Mungu ziwe katika maisha yao, baraka za kimwili, baraka za kiroho, baraka Bwana wa mabwana zitembee na wao, nguvu za Roho Mtakatifu zitembee na wao. Ninabariki kazi za mikono yao, ninabariki mawazo yao, ninawabariki wabarikiwe wakitoka na kuingia, wabarikiwe Bwana wa mabwana mahali popote walipo. Yesu, nguvu za Roho Mtakatifu ziwe pamoja nao. Bariki nchi ya Kenya, bariki Nairobi, bariki Mwiki, bariki Kenya, bariki serikali. Nitembelee Bwana, ondoa laana, ondoa mabaya, ondoa Baba wa majeshi michezo mibaya yote na mpango mibaya yote na yotoka kwa mwovu shetani ya kuwa na kuharibu. Bwana wa majeshi ondoke katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunakemea coronavirus katika jina la Yesu Kristo. Woga wote uondoke katika nchi, uondoke katika watu Baba, katika jina la Yesu Kristo. Baba mwenye uwezo na sifa na utukufu, tutembelee kiasi Baba, tembelea wale wako, tembelea Baba wa majeshi, watu wote, tembelea dunia nzima kwa uwezo wa nguvu zako, ni katika jina lako Yesu. Pokea sadaka na fungu la 10, pokea yote Bwana tunayatoa, pokea nyimbo zilizoimbiwa hapa na maombi pia Bwana wa majeshi na sadaka, pokea ziwe katika utukufu wako. Haya yote tumeyafanya kwa ajili ya utukufu wako. Ni asante kwa yote, kwa neno lako ni asante, ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini, amen. Umutumu mwana wa Yesu Kristo, urukundo rw'Imana no gukomezwa n'Umwuka Wera, bane namwe no mu iteka ryose.